Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Twebaza Allah w'ekitiibwa akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasa n'ebyengira ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Twakomye ku kigambo kino Muhammadu Rasulullah, twakomyawo ntegedde. Tugenda soka tuddemu katono nnyo mabega then tukole kitutandika okusoma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La dhikrun laka dhulman wa zuran mubarakun liyadabbaru khairin yuwaffa Muhammadur Rasulullah. Twakomyawo sekyo. Katugamba nti tugatandike wano. Hudan entibagisoma nabagamba dda hudan wa tegedde hudan wa adnin mufattahatan lahumul abwab. Tegedde hudan wa adnin adenimu eno fa obanange abasinga mwina yasaluna nga wano tewaliwo kadooti ntegereka wabula it is a fa okitegedde. Tugambe hudan wa adnin mufattahatan lahumul abwab. Hudan wa adnin mufattahatan lahum. Osaka kumuka nga guvuze olwa wano because wano wanywa omukka. Hudan wa adnin mufattahatan lahumul abwab. Kategedde tukademu hudan wa adnin mufattahatan lahumul abwab. Banna'in wa ghawwas. Banna'in wa ghawwas. Banna'in wa ghawwas. Tegedde muzana nno tugiseko. Ayyamin nahisatin linudhiqahum. minna eno tanwini tebagisoma because maaso waliyo shadda twakisoma dda. Tobuuka lesoni yonna mu yasaruna. Bw'obuuka lesoni togenda bitegera mu maaso. Kitegedde gamba nti ayyamin nahisatin linudhiqahum. Ayya sosi ai towuna gumiza bugumiza wangale ugambe nti ayyamin nahisatin linudhiqahum. Kitegedde katuga nti banna'in wa ghawwasin ayyamin nahisatin linudhiqahum. Mukagwale gubuzemu awo. Kitegedde buli oba ogenda okuyimirira ogenda kukola continuation ku tanwini nga maaso waliyo
hamza oba alif jukira hamza oba alif nyukuta yachi ya idharu twabisoma dali wali nga tusoma ki ahkam nun sakina wa tanwin katugamba nti swin tujolesa swin aya swin a swin nokwati nogiraga nti weeri ukitegedde nogamba nti bannai wa ghawwasin ayyamin nahisat ukitegedde ayyamin nahisatin linudhiqahum bala'un mubinun idhalla wakategedde idhalla dhalla ino alif tebagisoma because maaso waliyo shadda nuga nti idhalla naye bwobagenda giyimirako eno nga Allah wegamba mu suratul munafiqun aya egambite subhanallah mbasijirabidde يقولون ليرجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل لنجا جوي ميدام أذل ننجي كوسكون نان إذل وكذا كده كتوكانتين بناء وغواص أيام نحسات لنذيقهم بلاء أتبع إذا وين إنو ميم ساكنة وجاتي وتبع إقلاب ميم ساكنة nga yeze togamba nti linudhiqahum bala nedda awo tugamba nti linudhiqahum ba olaba humba so si humba tonyweza mimwa kubanga ino bagita ikhfa shafawi nga baweze after mim sakina ate iqlab eri after nun sakinatu au tanwin ni wajabau ategedde katugamba nti linudhiqahum bala'un mubinun idhal wakategedde kankudiramu insha Allah tumalize tuvewa no insha Allah لذكر لك ظلما وزورا مبارك ليدبروا خير يوفى محمد رسول الله هدى وعدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب بناء وغواص وغواص أيام نحسات لنذيقهم بلاء مبين إذل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.